Dek mana Kardiman Royo? Kalau senja saya ngajak ke kok pengen RT. Dan tiup lilinnya, tiup. Ngucap beremang kok. Mata jalan Ju. Buat Naju. Hei, entah Ju. Buat Naria Saprian burung Naju. Action. Nyatanya Mbak Naka, tak enggak saya bilang ruah. Seleget isa ke ibu. Oh, mau leget Ju. Ya saya kat. Ya soal. Masuk kira Naju kok dulu leget lanceng Ju. Bah, masuk kak, mata masuk saya senggok arwah dalam sedalam-dalamnya. Buat. Saya enggak pas ngota Ju Naju. Aduh, Mbak Nap, padahal saya tak tahu kan, kok saya rumah Mbak Nap tak enak kak. Serwa buat nyempur Ju. Cukup banget sebelum buat masuk atayan Ju. Iya, setia injek lah Pak Acem kak. Cuma apa Ju? Korbina kelap. Oh. Mina kelap. Waruai dekik mon beun lai temu je lai panjerin. Beri senyak-nyak. Cila, sedekuk di sak engkau nah. Kau tu beri ke ada nah. Oh. Tak iya engkau nengkai mata tak kapi kan kau. Lah pasal pamilih teh ye berengeju. Lah kakak jadi dekik tiap berdoa nyaran beun pakun saya beri rasa. Iya kan? Jelas. Beun jen genteng man. Oh. Cila Kardiman nah. Marah Sarip. Sarip nah. Iya Sarip kurang nyoso. Tolok aja ya. Iya, bilahi ya man. Tak dia engkau pun nah. Yalah jangan jadi ya. Ya, engkau berai tak takut je. Engkau kagak man tak takut je. Kok mati orang melolok sekejap. Ya. 5 menit mati. Rusuh buat nak balik. Ya. Kita tunjuk kan. Benar. Mak lesong kok mat. Mak tak temu kabuan. Mak kita mau wang kok coba di dina. Ah, cik saya kan tak pemilihan. Cik kau tanya ke Arwah kata tolak. Cik buat nak nala kau nyontel anak dia cak nah. Astagfirullahaladzim. Cik kau tak boleh. Cik ntar lah kau nyontel man. Budun beun tolak. Saya bisa boleh ngajari ya. Iya. Orang acor galak ongku kabuan lah kar. Ya. Iya pakun jelas tak pakun iya terang nah. Makanya gelap dengan raya nih. Potong kangen roh. Petongkangan kok petongkangan tak galak jaman. Jangan jadi Ramadan jaman. Engkau ngalak kapakapalan. Pakapalan make bawa oli ya beri raja man. Balik man banjir gratisan sih ya. Iya, cik lah senok tua nah. Gratis. Senok ngode kan pakun ngalak ngode nah. Tapi saya paling tahu dia saya paling ngerti saya tua. Iya lah karena menurut sampai saya iya. Paling ngerti. Men saya ngode. Ya tina lah cik belas jadi nah. Marah mulai gelu. Tina lah buat mulai kadek lah man. Allah mulai apa dong. Dah kita mau nyecer buat nyontel boleh dia pada dikian. Baju biasa sama totok lu man. Allah. Iyan to sahabang kok. Aduh. Njami nga besagi arwah. Buat ada deket nanti sekretaris di sana. Si sekretaris. Montet ti deket ada jong nanti RT nah. Pati ti sekretaris bukan kok. Alta seboleh bila RT bude sekretaris. Bayi mulai deket ti lejung neng nah. Oh. Tawang caret nah. Oh tukang cadet kok. Iya. Mana mulai. Iya lah mayu. Nggak tak beri komisi si rajong kok ya.